ሃይ ጋይዝ እንዴት ናችሁ? በጣም ቆይቻለሁ ዩቲዩብ ላይ ፖስት ካደረግኩኝ ግን today I thought I would just come on and share a little something ሰሞኑን ሳስበው የነበረውን እና ዛሬ ማክሰኞ ነው። ማትሪክ ትላንት ነው የወጣው by the time I'm recording this I don't know when I'm going to post this ግን disclaimer እኔ በዚህ ዓመት ማትሪክ አልወሰድኩም ባለፈው ዓመት ነበር የወሰድኩት ግን I've just been እያሰብኩ ነበር እና እኔም ማትሪክ ሲወጣ የነበረውን ኢሞሽን እያስታወስኩኝ ነበረ and I've just been looking at my environment and the people around me እና I thought I would share just a little something እና ያ በጣም ብዙ ድብልቅልቅ ያለ ኢሞሽን ነው ያለው there's part of the student population that's really happy that they passed which is awesome በጣም ጎበዞች like it's a great thing that you all did በጣም ትልቅ accomplishment ነው እግዚአብሔር ይመስገን I think በጣም ብዙ sacrifice እንዳደረጋችሁ አውቃለሁ በጣም ብዙ እንዳጠናችሁ በጣም ብዙ እንደለፋችሁ አውቃለሁ so props to you I hope university ስትገቡ or if you plan to take any other routes I hope you become successful ከዛ ደግሞ there's discourage የሚሆኑ ሰዎችም አሉ በውጤታቸው ማለት ነው ማለት like they did pass ግን እንደጠበቁት expect እንዳደረጉት አላገኙም I think for you guys I would say life ብዙ ጊዜ ነው expect የምናደርገው ነገር አይደለም ብዙ አጥንታችሁ ሊሆን ይችላል ብዙ ሰርታችሁ ሊሆን ይችላል ግን እንደጠበቃችሁ ውጤታችሁ መጥቶላችሁ ላይሆን ይችላል ግን አሁን like ማትሪክን by the way የምታስታውሱት maybe አሁን for ከዚህ በኋላ ለ6 ወር ምናምን ቢሆን ከዛ በኋላ ትረሱታላችሁ ከዛ በኋላ ሌሎች ፈተናዎች ይመጣሉ ሌሎች ኢምፖርታንት ነገሮች ይመጣሉ so don't lose hope or don't be discouraged too much አሁን ባገኛችሁት ውጤት you can't go back and change it but you can improve for the future maybe ዩኒ ስትገቡ ኮሌጅ ስትገቡ ቀጣይ የምትማሩት ነገር ካለ ምናምን እዛ ላይ በደንብ ማሻሻል ትችላላችሁ ስለዛ just ባላችሁ ነገር አመስግኑ እግዚአብሔርን እና just aim for something bigger next time and also like አሁን ማትሪክ አለፋችሁ ማለት ስቶሪው አለቀ ማለት አይደለም ዩኒቨርሲቲ ስትገቡ ደግሞ ሌላ ብዙ የሚጠብቃችሁ ነገር አለ so try to strengthen yourself for that ማለት ነው and then there's majority of the population which unfortunately did not pass the exam ለናንተ my message is life እንዲ አንድ መንገድ ብቻ አይደለም you know what I mean በትምህርት ብቻ የሚካሄድ አይደለም there are so many different ways like if you take a look at maybe the most successful or the most richest people or ሶሳይቲ ላይ በጣም ብዙ ኢምፓክት ያመጡ ሰዎች ብታዩ yes የተማሩ ሰዎችም አሉ ከዛንም ደግሞ like የተማሩ in a sense like ይሄ the traditional way ልበለው like በቃ ዩኒቨርሲቲ ገብተው እንዲ የሄዱ ሰዎች አሉ ግንም ደግሞ በራሳቸው መንገድም ደግሞ የሄዱ ሰዎች አሉ like building things በጣም passionate የሆኑበትን building creative things coming up with different solutions to many problems ብዙ ነገሮች አሉና like the fact that እናንተ አንድ ፈተና ወድቃችኋል ማለት your whole existence or your whole world አከተመ ማለት አይደለም like መቼም ቢሆን ተስፋ እንዳትቆርጡ I guess that's the message I'm here to give because I just feel in the air like a discouragement for the past couple of years you know so ፈተና እንደዚህ ማትሪክ ወደቀ ምናምን ሲባል ግን just don't be discouraged in life እንዳልኳችሁ በጣም ብዙ opportunities አሉ በጣም ብዙ ስራዎች አሉ even አሁን ለራሱ ሌላም ነገር መማር ትችላላችሁ like it's not the only way you know and not take this time to figure out እናንተ የምትወዱትን ነገር something you're passionate about because I also think that if you're not passionate about education ትምህርት ምናምን I also don't think that's a bad thing you know you have to find something that interests you maybe the arts the sports business something creative maybe social media content creation but there are so many ብዙ ኦፕሽኖች አሉና just
አሁን አንድ ፈተና እንደዚህ ጥሩ አላመጣንም ብላችሁ በቃ ሞራላችሁ እንዳይጎዳ እንደውም you should be like very eager to አዲስ ነገርን ለመስራት you know you have that freedom አሁን to chase things that you want የሆነ እንደዚህ በቦክስ ውስጥ አትገደቡም እና you can be creative as you want you can be as bold as risky as you want so don't lose hope መቼም discouraged እንዳትሆኑ hope lose እንዳታደርጉ እና ያ like I hope ከዚህ ብዙ የምትማሩት ነገር ይኖራችኋል ሁላችሁም like እኔም personally በጣም ብዙ ተምሬያለሁ you know we can't change the situation you know what I mean አሁን ያለንበት ግን we can't change the situation but we can choose to Allah navigate around it እና ካሁኑ ፌሊየራችሁ maybe የምትማሩት ነገር ሊኖራችሁ ይችላል things that you saw that you need to improve በራሳችሁ ምናምን ነገር so እሱን improve ለማድረግ ሞክሩ እንጂ ተስፋ መቼም እንዳትቆርጡ I'll try my best to come up with resources for both ላለፋችሁ ምክንያቱም like ሰው ይመስለዋል አሁን ማትሪክ ብቻ ስለታለፈ በቃ your life is set that's not the case አሁን ዩኒቨርሲቲ ገብታችሁ ብትጨርሱ እንኳን there is ስራ የመፈለጉ ነገር አለ ስራ ደግሞ እዚህ ሀገር ብዙ የለም so it's like you know ጆርኒያችሁን ገና አልጨረሳችሁም ገና እየጀመራችሁ ነው ያላችሁት although ከዚህ በኋላ it's not going to be as stressful as this እና I'll try my best to share maybe resources or tips I have እንደዛ ግን just don't lose hope don't be discouraged በቃ just የምትማሩትን ነገር ውሰዱ ካሁኑ from አሁን ያለፋችሁት ነገር ግን አቧራውን ደግሞ አራግፋችሁ ተነሱ you know like a couple of tests don't determine who you are a couple of tests don't determine your creativity your problem solving skills your your just ability you know determine አያደርገውም እና I just wanted to say that እና encourage ተደራረጉ እርስ በርስ just በቃ አላ it's okay you know it's not the end of the world ሊመስል ይችላል ግን it's not the end of the world and maybe አካባቢያችሁ maybe your parents are disappointed or maybe ራሳችሁ disappointed ሆናችሁ ሊሆን ይችላል ግን I'm not saying ignore these feelings definitely validate ማድረግ አለባችሁ your feelings ግን ደግሞ don't stay in those feelings for too long ምክንያቱም በቃ ከሆነ ሰዓት በኋላ በቃ ሰው ስለ ማትሪክ ምናምን መርሳት ይጀምራል like አሁን next batch እስከሚሆን ድረስ ነው እናንተ ትረሱታላችሁ ግን although you should validate your feelings ግን በቃ አቧራ አራግፋችሁን ቅድም እንዳልኩት you have to get back up you have to strive you have to work hard just ሌላ ነገር ለመፈለግ ማለት ነው እና I just wanted to say that and for those who did pass again congratulations ግን ደግሞ ገና አሁን ደግሞ ብዙ ይጠብቃችኋል ዩኒቨርሲቲ ገብታችሁ or ሌላም ቦታ ጋር ስትሄዱ like ብቻ ጆርኒያችሁ ያለቀ ሳይሆን እየጀመረ ነው የመጣውና just be ወገባችሁን ታጠቁ just be ready እና encourage your friends encourage those around you maybe disappointed ሆነው ሊሆን ይችላል or ያላለፉም ሊሆን ይችላል just encourage them እና እናንተም ደግሞ አሁን ዩኒቨርሲቲ ስትገቡ ምናምን ታዩታላችሁ like ብዙ ኦፖርቹኒቲዎች ራሳቸውን እንደዚህ ፕሬዘንት አያደርጉም ነው እናንተ መስራት አለባችሁ መልፋት አለባችሁ you have to look for things beyond ዩኒቨርሲቲ ካለው environment ማለት ነውና ብዙ የሚጠበቅባችሁ ነገር አለ to sort of make it in this world እና ግን yeah congratulations to all እና አይዟችሁ በርቱ ለማለት ፈልጋለሁ thank you guys for watching I hope you enjoy I missed you guys በጣም and hopefully I'll post more videos I don't know see ግን yeah I love you guys ደህና ሁኑልኝ bye